Imigwaqo leminyenti lehlanganisa tindzawo letihlukahlukene eNkomazi ikhalisa ngisho bashayeli babogandaganda. Ayitekwa ke yalabo labahamba ngetimoto letincane bakhala letimatfonsi. Batsi kumele bacabange kabili ngaphambi kwekutsi baphume emakhaya bahambele tindzawo letihlukahlukene. Akukho nje lokulungako ngikhuluma nje uyabona lapha ngimfana uzama kuvala emapotholi. Imigwaqo nje sewuvalwa ngegravel, i-tar road seyivalwa ngegravel. Kunemagreda nje ngikhuluma athele umhlaba kuya gravel. Masipala ke uyavuma ukuthi impela imigwaqo yonakele kakhulu. Kungimanje ke uthi uzama kona ukuthi usebenzisane nahulumende wesifundza kanye nahulumende wavelonke. Sibena lenkinga yemvula. Sisanza kubuya nje ku disaster kepha ke lamalanga laphelile siphindze savelelwa ngile nhlekelele lemoshe kakhulu lesimo semigwaqo lapha eNkomazi. Kepha ke ngokubambisana ne-provincial government yaka public works kanye ne-national government leminye imigwaqo vele ke sekunalolu hlelo lokuthi iyalungiswa. Baholi belicembu le-EFF sebavele bahlele umbhikisho lomkhulu lotawuconza ngco emahhovisi akamasipala weNkomazi lapho batawuthula khona luhla lwetikhalo. Sithi asisukume silekelele bahlali baseNkomazi sihambe nabo sikamasipala siyobuta ukuthi letithembiso letendeka 2021 labe babathembisa khona tinsita etindzaweni netindzawo letihlukahlukene kwente njani leto tinsita leto tingafiki ngoba sesisalele ngo-2 yeminyaka kuphela ukuthi le-administration lekhona iphume kamasipala mara solo indzaba yetinsita leti lebathenjiswa tona adikho. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotiletselwa yi-Newsroom Africa ngingumweli Masilela kaHoyi endzaweni yaseNkomazi eMpumalanga.